You are taking the joy in your house. Unapeleka furaha kwako nyumbani. The joy of the Lord is your strength. Furaha ya Bwana ndio nguvu zako. I'm going to share with you in the next 20 minutes and then we're going to pray for people. Tashiriki na wewe kwa dakika chache alafu tutaomba na watu. Song of Solomon chapter 1. Kitabu cha Suleimani mlango wa kwanza. Song of Solomon chapter 1. Kitabu cha Suleimani mlango wa kwanza. And verse 5. Mstari wa 5. Song of Solomon chapter 1. Wimbo ulio bora mlango wa kwanza. And verse 5. Mstari wake wa 5. I am black. Mimi ni mweusi. But comely. Lakini nina uzuri. O ye daughters of Jerusalem. Enyi binti za Yerusalemu. As the tent of Kedar. Mfano wa hema za Kedari. As the curtains of Solomon. Kama mapazia ya Suleimani. Look not upon me, msinichunguze, because I am black. Kwa kuwa mimi ni mweusi. Because the sun has looked upon me. Kwa sababu jua limenigusa. My mother's children were angry with me. Wana wa mamangu walinikasirikia. They made me keeper of their vineyards. Waliniweka niwe mlinzi. But my own vineyard, lakini shamba langu la mizabibu, have I not kept. Mimi sikulilinda. Solomon, Suleimani, made this song. Aliwimba huu wimbo. You can argue with the singer. Unaweza basi ukaleta mabishano na mwimbaji. You can ask why did he put these lyrics in his song. Unaweza ukauliza kwa nini akaimba na maneno kama haya. But songs come from the heart. Lakini nyimbo zatoka vile nini moyo. Solomon said, I'm black. Suleimani akasema mimi ni mweusi. And very calmly. Lakini basi nimetulia tu. He gives the reason why. Akapeana sababu. He said the daughters of Jerusalem, akasema mabinti wa Yerusalemu, they are laughing at him. Wanamchekelea. He said, don't laugh at me. Akasema msinichekelee. It's because the sun has scorched me. Kwa sababu jua limeniuguza. I was forced to take care of the vineyards. Nikaambiwa lazima basi nilinde mizabibu. But my own vineyard I have not taken care of. Lakini shamba langu nikakosa kulilinda. The Bible said, and Noah came out of the ark. Maandiko ikasema kwamba Noa akatoka ndani ya safina. And he planted a vineyard. Na akapanda mzabibu. And he drank the wine thereof. Na akanywa mvinyo. And Jesus took the wine. Na Yesu akachukua divai. And he said, this is my blood. Akasema hii ndio damu yangu. Solomon is trying to tell us, we black people, Africans. Suleimani atuambia sisi watu weusi Afrika. Africa is no longer for black people. Maana Afrika sio tu ya Africa is for the whole entire human race. Afrika basi imejawa na kila mwanadamu. He said the problem with us, akasema sababu yetu, is that we have our own vineyards, ya kwamba tuna mizabibu yetu, but we don't take care of them. Lakini hatulindi. We are always forced to go and take care of other people's vineyards. Wakati tutachukuliwa tukalinda mizabibu ya wengine. We feel it's okay for you to go and sweep the roads of London. Twahisi ya kwamba ukaenda ukafagia zile barabara za Uingereza, but you don't want to sweep the roads in Nairobi. Lakini hutaki kufagia barabara za Bunyala Road. It is okay basi ni sawa for you to go and clean the toilets in Dubai. Kwako wewe ukaenda kufanya kazi ya choo Dubai. But to clean the one in Kisumu is like a curse. Lakini ya kule Kisumu ni kama laana. Solomon is revealing something here. Suleimani kuna kitu anafunua. That no matter who you are, ya kwamba ijalishi wewe ni nani, charity begins at home. Basi uzuri waanza nyumbani.
Africans must make their hands dirty to make Africa better. Waafrika lazima wafanye mikono yao ya michafu ili ya kwamba Afrika iwe sawa. But he uses the word of vineyard. Lakini atumia jina mizabibu. This is where they grow grapes. Hapa ndipo ambapo wanapanda mizeituni. This is where they get the blood. Hapa ndipo wanapata damu. Now listen to this very carefully. Sasa sikiza. For us who are born again, kwetu sisi tumeokoka, we need to work our salvation. Tunahitaji tufanyie kazi wokovu wetu. We have the gift of salvation. Nayo karama ya wokovu. We have the blood of Jesus. Nayo damu ya Yesu. But we are not using it. Lakini hatuitumii. There is nothing that cleanses than the blood of Jesus. Hakuna kitu ambacho kinaweza pigana na damu ya Yesu. The Bible we have, the faith we have, the anointing we have here in Africa, the weather, the food, the people. If we only work our system, if we only work the word of God, we will be the envy of the world. Not by might, not by power, but by my spirit. I was writing something about Africa. And the word Africa has these letters. A. Today they are talking about artificial intelligence. For us we should talk about anointing intelligence. So letter A stands for the anointing. But anointing will always translate into something that you can do for yourself in order to use what you have to create what you don't have. The anointing, the purpose of the anointing, you are going to use what you have to create what you don't have. Refugees from Congo, they come to Uganda. And you look at their hands, none of them has a diamond ring or a golden ring or a necklace in their neck. And 3/4 of the diamonds of the world come from Congo. They dig it for somebody else, not for themselves. That day has come to an end. I said that day has come to an end. I don't know how many of you Kenyans here who have ever been to Masai Mara. I don't know how many of you have ever gone to the national park here in Nairobi with your family to become a tourist. So you keep those animals for somebody else. I've been forced to take care of other people's vineyards. By my own vineyard I've not taken care of. Am I too much for you? No, sir. Letter A stands for the anointing. An anointing will translate into agriculture. Whether you like it or not, Africa is about to feed the world. We've proven it before. When we partnered with Joseph, we were able to feed the world. Child of God, the hour has come. What you need in life is not so many people. You need one right partner in your life. Ask the person next to you, who is your partner? Who is your partner? That partner will take you far or will slow you down. Tell the person next to you, I would have been better if you didn't sit next to me. But since now you are next to me, you are not changing me. I am gonna change you.
Letter F stands for faith. Yamaanisha imani. But faith leads you into fields. Lakini imani yakupeleka katika uwanja. Fields of science. Uwanja wa sayansi. Fields of agriculture. Uwanja wa kilimo. Fields of commerce. Uwanja wa commerce. One of the problem Africa does not have, ile shida Afrika or what we are lacking, ama kile tunakosa, is not money. Sio pesa. It's not brains. Sio akili. We don't lack brains. We do have them. Tunazo akili. We don't lack good weather. We do have it. We don't look government. We have it. Tuna kila kitu kizuri. What we are lacking, kile tunakosa, what we are lacking, kile tunakosa, is the art of negotiation. Basi ni sanaa ya kuweza kuongea ukasikika. Everything in life, kila kitu maishani, even with God, hinges on negotiation. Hata wakati Bwana analeta watu wakaongea pamoja. Isaiah chapter 1 verse 18. Isaiah sema 1:18. Jesus said, Yesu akasema, even if your sins, hata kama dhambi zako as red as crimson, basi zimekachaka I'll sana, make them whiter than snow. Itazifanya basi zikawa nyeupe kama theluji. How is it going to do it? Itafanyika namna gani? Let's confer together. Let's negotiate. Wacha tuongeleshane. I have the power, nina nguvu, to serve you. Kukuokoa. You have the power, una nguvu, to speak for me. ya kuninenea. You be my speaker. We basi unene kwangu. I will wash you. Na mimi nitakutakasa. You're not hearing what I'm saying. Sikia kile nasema. Salvation, wokovu, anointing, upako, is in the power of negotiation. Nguvu ya kuongeleshana. Africans, we are poor negotiators. Afrika tuwezi kuongea tukasikika. We grow coffee. Sisi twapanda coffee. We grow coffee, kahawa, which is a $20 billion industry. Ambayo basi ni ya bilioni 20. And Africans don't drink coffee. Na Afrika wanywi kahawa. We grow it for someone else. Tunaikuza ikano na mwingine. But when you look at the coffee we grow, ukiangalia kahawa tulipanda, Uganda only gets $200 million a year. Uganda inapata milioni 200 kila mwezi. In an industry of 400 billion. Katika mambo basi ya watu bilioni 50. Those who don't grow coffee, wale ambao hawapandi kahawa, make more money on our coffee, watengeneza pesa kwa kahawa yetu, than we who grow the coffee. Kuliko sisi ambao tunaipanda. Tea, naua, is a big industry. Ni kitu kikubwa. Those who don't grow cocoa, wale ambao hawapandi koko, they sell chocolate everywhere. Chocolate kila siku. And Africans, na Afrika, you wish you had a cocoa on this cold day. Unatamani tunge na koko wakati kama huu. Am I talking to somebody here? Na tunaongelesha leo. We grow cotton. Tunapanda kotoni. And we ship it to China. Na tunaipeleka China. So that they can make us shirts. Ili ya kwamba tengeneze sheti. So sometimes when people talk about we are giving you aid, what aid are they giving us? Watu wakisema wanatupea msaada, wanapeana msaada kwa nani? We are the one aiding them. Sisi ndio ambao tunawapea msaada. I'm sorry. Samahani. I am offending some people right now. Na watu nakanyaga vidole hata karibu aende nyumbani sasa hivi. Negotiation. Kuongea ukasikika. Negotiation. Kuongeleshana ukasikika. Abraham was a master negotiator. Ibrahimu alikuwa anatoa mjadala mkuu. God said, I'm destroying that city. Mungu akasema namaliza Sodomu. I'm killing Sodom and Gomorrah. Nitaua Sodomu na Gomora ishe. Abraham started negotiating with God. Akaanza majadiliano na Bwana. Do you know how he did it? Najua vile alifanya. Through hospitality. Pitia basi kuwa mtu wa kuendeleza. He cooked him food. Akampikia chakula. You're not hearing what I'm talking about. Sikia kile anasema. He said, God, I know you are going somewhere. Akajua kwamba unaenda kuua. But from heaven to earth is a long distance. Lakini kutoka mbinguni si mbali. Sit down. Keti. I need to wash your feet. Nipanguze miguu yako. Keti. Lord, you look hungry. Bwana unakaa umekasirika. I'm going to bring you something. Takuletea kitu. And God said, yes, I'm hungry. Akasema kabisa nina njaa. And God sat down Mungu akaketi to eat a food cooked by a man. Kula chakula kimepikwa na mwanadamu. Child of God. Mwana wa Mungu. God is moving.
Mungu anatembea. God is moving. Mungu anatembea. We have to stop him here in Kenya Lazima tumsimamishe hapa Kenya before he go to a next destination. kabla aende mahali pengine. You are not hearing what I'm talking Unasikia about. kile ninasema? There is a move of God. Kuna muondoko wa God Bwana. is on the move. Mungu God anatembea. is not a monument. Mungu sio But kitu. we Africans, Sisi wa Afrika, we this generation, kizazi hiki, we must learn how to stop God from moving. lazima tumwambie Bwana kaa. Let God stay here for a Wacha Mungu while akae hapa kwa dakika. till he turns our misery into miracles, Abadilisha mambo yetu mabaya iwe till he miujiza. turns our scars into stars. Abadilisha laana zetu ziwe baraka. Raise your hand and say, Father, Inua mkono, sema Baba, don't leave me here. usiniache hapa. Stay with me for a Kaa while na mimi kwa wakati until you turn me into a wonder. mpaka niwe basi ishara. Africans, we are very poor negotiators. Afrika tujadili tukasikika. Sit down. Keti. The people who used to negotiate, Watu ambao walitoa mjadala, the pharaohs, wale mafarao kept Joseph. walimweka Yusufu, They knew he was Hebrew. walijua alikuwa Mwibrania. Listen to me, Africa. Kiafrika, Pharaoh knew that this boy was a slave, farao alijua huyu alikuwa mtumwa, was actually accused of attempted rape. na kabisa ingine ataka najisiwa. But Pharaoh said, Lakini farao we akasema, need you, Joseph. tunakuhitaji You have Yusufu, the Spirit of God. una roho wa We Mungu, need you, Joseph. tunakuhitaji Yusufu. Stay close to Kaa me. karibu nami, Stay close to me. kaa karibu nami, Be my number two. kuwa wa pili. Africans, we don't know how to negotiate Afrika tujui jinsi ya kuongea, because we don't know how to negotiate. maana hatujui We know kujadiliana, how to die hatujua kuwa kufuka, because negotiation is for those who are living. kwa sababu mjadala ni wale wanaishi. We know how to demand, Tunajua kuitisha, we don't know how to negotiate. hatujui kujadili. Mary, Mariam, the angel Gabriel came and threw her a deal. malaika Gabrieli akaja akamwambia mpango, He said, you are blessed among all women. sema umebarikiwa kati ya wanawake And he wote. said, what kind of greeting is this? Sema wanisalimia namna gani? She said, well, no man has ever touched me. Sema hakuna mtu You are amenigusa, telling me I'm going to produce a baby. pia nitazaa. What you are talking, Kile I've unakiongea never been there. mimi sijakuwa pale. The angel was forced Malaika basi to akashukishwa reveal the process. kumwonyesha What mfumo. Africa needs Vile Afrika is inataka to understand the process. kuelewa mfumo, The process of getting stones from the mfumo ground na njia ya kutoa mawe and chini, turning into value-added rings. badilisha basi ikawa pete za kupendeka. Europe is not greater than Africa, Europa sio kubwa kuliko but they Afrika, are master negotiators. lakini wao wanajadili, wanasikika. They are master negotiators. Wao wanajadili, wanasikika. Why do they have embassies in every country? Kwa nini basi wana balozi kila mahali? Negotiation. Wanajua kujadili, They know there are certain things you have, wanajua kuna vitu you are not unazo using, hautumii and they want it. na wanaitaka. Mary said, Mariamu akasema how will it happen? itakuwa namna The gani? angel revealed the process. Malaika akamwambia mfumo, She said, akasema let it be done unto me. wacha iwe kwangu. Mary was not the only Mary at that time. Mariamu hakuwa Mariamu wa pekee, There was a Mary, the mother of Jesus. kulikuwa na Mariamu mama wa There was Yesu, a Mary Magdalene. kulikuwa na Mariamu One Magdalena. was holy, one was a prostitute. Kile basi mmoja alikuwa kahaba, mwingine alikuwa mwaminifu. Righteous people. Watu watakatifu, Because God will never do anything unless he reveals to his servants. maana Mungu atafanya kitu mpaka afungulie watumishi wake. When you live in Kenya, Ukiishi Kenya, don't you see what the Lord is doing? hauoni kile Bwana anafanya? If you don't see what the Lord is doing in Kama Kenya, hauoni kile Bwana anafanya you're Kenya, going to miss your greatest opportunity. utakosa nafasi yako kuu, Because the hand of the Lord is upon kwa Kenya. sababu mkono wa Bwana ujuu The hand yako. of the Lord is upon your country. Mkono wa Bwana ujuu ya If you taifa don't lako. see it and Usipoiona, you remain where you are, baki mahali ulipo, you're going to miss your greatest moment. utakosa muujiza wako mkuu, Because this is a moment kwa sababu hii ndio the nyakati Lord will turn the wealth of the wicked into the hands of Bwana the righteous. atabadilisha utajiri wa wale wanyani, basi akaleta katika mikono ya watakatifu. I'm sorry. Faith gives you fields. Imani ya kupa uwanja na mashamba. I represents integrity. Basi yaonyesha kusimama kwa ukweli. I
Nasema I. I'm coming to R. Nakuja kwa R. Tulia. Letter I represents integrity. Wacha I simamia kusimama kwa ukweli na dhibiti. Letter R, you all know letter R. Ile R unaijua kila siku. It is righteousness. Basi ni haki. These are the things that are going to help Africa. Hizi ndizo vitu zitasaidia Afrika. Righteousness gives you the power to reflect. Haki inakupatia jinsi ya kutafakari. It gives you the power ya kupa nguvu to walk in revelation. Kutembea katika ufunuo. Righteousness exalts a nation. Basi haki yainua But taifa. sin is a reproach to every people. Lakini dhambi ni aibu kwa kila Doesn't mtu. matter whether you are American or African. Haijalishi wewe ni Mwamerika. Righteousness will exalt you. Basi haki itakuinua. So if righteousness exalts a nation, haki inainua taifa, how can it fail to raise you? Inaweza namna gani kukosa kuinua? Who is heavier? Ni nani ambaye ni mzito? Taifa or you? Ama mimi? You want to be raised? Unataka kuinuliwa? Righteousness. Wewe kuwa mwenye haki. It will give you wisdom. Itakupa it will give you revelation. Itakupatia ufunuo. Integrity. Itakupatia usimamo kwa kweli. It gives you incredible miracles. Inakupatia miujiza isiyo ya kawaida. Incredible miracles. Miujiza isiyo ya kawaida. You are a unique people. Wewe ni watu speciali. You are an eagle. Wewe ni tai. And the eagles don't fly with chickens. Na tai hawatembei na kuku. Let us see. Basi see. It is Christ. Ni Kristo. It is Christ. Kristo. Christ will give you capital. Kristo atakupatia kuanzilisha. One of the problem Africa has is lack of capital. Kitu kimoja Afrika haina ni uanzilishaji. In this room there are so many great ideas. Hapa kuna akili mingi sana nzuri. But what is hindering your idea? Lakini kile ambacho chafungia akili zako. You are praying. Ni kwenda. You are giving. Unaomba. You are confessing. Unakiri. But you are lacking capital. Lakini umekosa jinsi na nguvu ya kuanzisha. After independence, Africa is still borrowing money. Baada ya uhuru Afrika bado inakopa kopa. We are heavily indebted. Sisi tuna madeni kila mahali. Those who handed us this nation or handed over this country. Patia hizi mataifa. 100, 200 years ago. Miaka 200 pita. They can come and look at things and they say, but did you pay for it? Wanaweza kuja wakauliza hii mlilipia? We don't believe in biblical economics. Mimi katika economy ile uchumi wa kibiblia. Somebody here needs capital. Mtu hapa anahitaji mapato ya uanzilishaji. And you can't get capital by stealing it. Na uwezi kupata mapato ya kuanzisha kwa kuiba. You get it by creating it. Unaipata kwa kuiumba. We are made in the image of God. God is a creator. Tumeumbwa katika umbo la Mungu. Mungu ni muumbaji. Somebody is going to get the anointing of God to create things. Upako wa mapato ya uanzilishaji. When an African wakati Mwafrika look at the skin of an animal, anaangalia ngozi ya mnyama, we see something to sit on, tunaona kitu cha kukalia, and we see something to make a drum with. Na pia tunaona kitu cha kutengeneza darama. When other people see the skin of an animal, wakati wengine wanaona ngozi ya mnyama, they see a jacket, wanaona koti, and they see shoes. Na wanaona viatu. Look at the person next to you. Tazama mwenzako. When you look, what do you see? Ukiniangalia unaona nini? The greatest capital on earth is the church. Ile kubwa ya mapato ya uanzishaji ni kanisa. If the church does not see capital, kama kanisa itaona mapato ya kuanzisha, because you are the vision. Kwa sababu nyinyi ndio maono. You know, God says something powerful. Mungu akasema kitu cha nguvu. He said, I'll make you akasema nitakufanya the head, kichwa, and on the tail. Na sio mkia. Come here. Jo. Say, I am the head. Sema mimi ni kichwa. Somebody's getting the anointing. Say, I am the head. Sema mimi ni kichwa. And I'm not the tail. Na mimi sio mkia. Why did he say we are the head? Kwa nini akasema sisi ni kichwa? Because the 5 major senses that makes you a human being are on the head. Akili 5 zako ziko katika kichwa chako. Vision,
Maono is on the head. iko kichwani. Mashenderebo. Ears, which is faith, comes by hearing, is on the head. Iko kichwani. Faith, confession on the mouth is on the head. Imani kukiri iko mdomoni. Breathing Holy Spirit in your nostrils is on the head. Kupumua Roho Mtakatifu iko katika mapua kichwani. You are the head. Wewe ndiye kichwa. The mind of Christ, akili ya Kristo, the brain is in the head. akili ndani ya kichwa. So when a nation is suffering, wewe mataifa yateseka, it's because the church is sick, ni kwa sababu kanisa ni mgonjwa, blind, haina macho, deaf, hawasikii, viziwi, cannot talk, vipupu hawaongei, cannot receive the Holy Spirit. wezi wakapokea Roho Mtakatifu. Let me tell you, acha nikwambie, what was the greatest problem of man? Shida kubwa ya mwanadamu ni nini? You all know. Wewe unajua. They talked about the fruit. Wanaongea kuhusu tunda. Adam ate the fruit. Adamu akala tunda. What we never understood, kile hatuelewi, is that we never got the revelation to ask God why the fruit. Hatukupata ufunuo kumuuliza Mungu. Adam did not sleep with anything else. Adamu hakula na kitu He kingine. didn't go with the prostitute. Hakwenda na He didn't kahaba. drink alcohol. Hakunywa mvinyo. They were the only two human beings on earth. Walikuwa tu wanadamu wawili How dunia. comes the eating of the fruit Kwa nini kula tunda was so bad kulikuwa mbaya that God kicked them out of the garden? Mungu akamwambia tokeni bustani. Because Jesus came and said, Yesu akaja akasema, you did not choose me, hamkunichagua, I chose you niliwachagua, that you may go and bear fruit, and that your fruit na mazao yenu will remain. itabaki. You are not going to eat your fruit. Usikule tunda lako. Adam ate the fruit. Adamu akala tunda. The greatest problem, shida kubwa, the Bible said, maandiko inasema, and they reached a place called Golgotha. Kafika mahali panaitwa Golgotha. Stay with me, please. Takaa nami tafadhali. And Jesus was crucified there. Yesu akasulubishwa. And Golgotha means the place of the skull. Golgotha yamaanisha mahali pa kichwa kisicho na nywele. This man has a skull, Huyu jamaa, but we don't see it lakini until he dies, paka akifa, until the eyes are out, paka macho itoke, until the nose is gone, until the ear is gone. sikio likatike. Jesus died at the place of the skull. Yesu akafa mahali pa kichwa, Because the problem of man, kwa sababu shida ya mwanadamu is the head. ni kichwa, kichwa. As a man thinketh, Kama vile mwanadamu afikiria, so he is. hivyo ndivyo alivyo. Your hands don't need salvation. Mikono yako, your feet does not need salvation. Miguu yako hitaji wokovu. Kichwa, kichwa, kichwa. The problem is kichwa. Shida iko kwa kichwa hii. Touch your head. Guza kichwa chako. Say, Jesus, sema Yesu, you are dying in my skull today. Kufa ndani ya kichwa pasipo nyama leo. Let this mind which was also in Christ Jesus be also in you. Akili zilizokuwa ndani ya Kristo ziwe ndani yako. Without vision, eyes, people maono, macho, people perish. Watu wanaangamia. In your mouth, come on, there is life and death. Kuna uzima na uhai. So when Jesus say you are the head, Yesu akisema yeye ni kichwa, it means you are the one going to see for Kenya. You are the one who going to speak for Kenya. You are the one who going to hear for Kenya. You are the one who's going to prophesy for Kenya. You are the one who's going to think for Kenya. Tonight, you are receiving all the 5 anointings in your life. I don't have time to tell you what is the eyes. I don't have time to tell you what's the mouth. But we see it in the 5-fold ministry. So when he say you are the head, you are going to begin thinking, how does your family get out of problem? Child of God, stay with me. How can I be anointed and I live on the village and my neighbors are dying of hunger? During COVID, Uganda was locked down on Friday.
Kanda ifungwa siku ya Ijumaa. So 20,000 pastors didn't have a chance to collect an offering for their survival. Wachungaji 20,000 hawakuwa na sadaka Jumapili iliyofuata. You didn't hear what I just said. Nasikia kile nimesema. They locked down on Friday. Walifunga siku ya Ijumaa. 3/4 of the churches are rented places. 70% wako katika kukodisha. So the organ, the chair, and all what have you was all locked up. Hata keyboard, kila kitu, kiti na mali ya kubiria ikafungwa. They had nothing to sell. Hawakuwa na kitu ya kuuza. They are dying in their homes. Wakaenda nyumbani kwao. I called Pastor David. Kaita mchungaji They David. started calling him. He's the head of missions. Kaanza kumuita India, anaongoza missions. And I told him, hey, empty the account. Nikamwambia toa pesa kila mahali katika benki. What's good money for? Hiyo pesa ni ya nini? When people are dying. Wakati watu wanakufa. It taught me something. Ikanifunza kitu. As government was struggling to distribute food, serikali ilipokuwa inajaribu kupeana chakula, we had already grown something like 3,000 metric tons of maize. Tulikuwa na tumepanda mahindi mingi sana kama 3,000 mingi sana. We milled it and distributed it. When the food was finished, chakula kilisha, we went to the farm and killed 90 bulls to cut the meat and give it to the hungry. Tukachinja ng'ombe 90 ili ya kwamba tupatie watu chakula. How many of you are grandchildren of Abraham? Wangapi nyinyi ni watoto wa Ibrahim? How many of you are grandchildren of Abraham? Wangapi ni vijukuu wa Ibrahim? Look at Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. He said Christ has redeemed us from the curse of the law. Because he has redeemed us from the curse of the law. Say, I am redeemed. I can't hear you. Let the redeemed of the Lord say so. Say, I am redeemed. So Christ has redeemed us from the curse of the law. If you are born again, if you are filled with the Holy Spirit, there is no curse on your life. Shout it again. Say, there is no curse on my life. Say it again. There is no curse on my life. Say, there is no curse on Kenya. In the name of Jesus. Because the blood of Jesus has cleansed us from all unrighteousness. Child of God, you are going to go home and break every curse in your family after here. Now listen to this, child of God. He has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Somebody said Jesus was made a curse for me, which means nobody can curse you. I know here in Kenya you fear witches. You really fear witches. You think they have power to curse you. Well, tell them in Uganda there is a man called Robert Kayanja. Let them begin today. Let them start cursing. I will teach them a lesson they will never forget. When you are under your vineyard and you are under the blood of Jesus, there will be nobody place a curse on your life. Christ has redeemed us from the curse of the law. For it is written, cursed is everyone that hangs on the tree. Did Jesus hang on the tree? Yes, Masate reboko shita rabe. Before I continue, let me add this one has just come to me by the Spirit. You know, when Jesus was tired and going to Calvary, black people got an opportunity that nobody got. Others crucified, others were beating him, but the African man was given an opportunity.
To help Jesus kusaidia Yesu to reach Calvary, kufika Kalvari, to die for the whole world. kufia dunia yote. But you know what? Lakini wajua, after that, baada ya hiyo, this is what's happening to Africa. hii ndio inatendekea You Afrika. don't hear this African man anywhere. Hausikii jamaa wa Afrika akitajwa tena. You don't hear him anywhere. Hamsikii akitajwa tena. Simon Peter, Simeoni Petro, and all others including Paul, na wengine wote mpaka Paulo, they never touched the real blood of Jesus. hawakugusa damu ya asili ya Yesu. They did not. Hawakugusa. I'm talking about the apostles, Naongea kuhusu mitume, those who ended up with the anointing wale ambao walikuwa in the upako upper room. katika chumba cha They juu. did not touch the real blood. Hawakugusa damu ya asili. But this African man Lakini jamaa Mwafrika took the cross kwa msalaba from the back of toka Jesus mkononi mwa Yesu and put it on himself, akiwekelea which mwenyewe, is stained with the blood, kiwa imebeba damu, and he walked away empty. na akatembea akiwa na Yesu. You don't see him in the scripture anywhere. Haumuoni akitajwa tena. I am not walking away empty. Mimi siendi utupu. I said I'm not walking away empty from Nasema Jesus. sitatoka utupu. I said I'm not walking away empty. Nasema sitatoka utupu. These so-called men, Huyu jamaa, the Luke, yule Luka, were not even there when he was dying. hakuwa pale Yesu They were not akifa. even there when he was being crucified. Hakuwa pale They akisulubishwa. didn't touch in the real blood. Hakugusa damu ya They don't asili. know what it means Yamaanisha nini? to breathe your last. Basi kuwa fagu na ukafa. Black man saw it. Jamaa mweusi He was aliona. forced. Alikuwa pale. Problem, he was forced. Shida akatwa. He was forced. Akasurutishwa. And you don't see him anywhere. Humuoni mahali baada ya You kulazimishwa. don't see him anywhere. Humuoni popote. He never even wrote a chapter. Hata hakuandika tu sehemu ya maandiko. Why didn't he go and take, after Jesus is removed from the cross, why didn't he go and take the cross? Baada ya Yesu, kwa nini hakwenda kuchukua msalaba? There are those who never carry the cross, Kuna wale wa kubeba but they msalaba, have made billions lakini wametengeneza by mabilioni. creating crucifix for the women's ear. Wanatengeneza zile vitu za kufaa za kina mama. Those who even never participated, Hata hawakuwa pale. they have sold crosses Wameuza msalaba. and they are billionaires. Na wao ni mabilionea. And this real African Na man, huyu jamaa mwasili wa whose Kiafrika, clothes were stained by the real blood, ile nguo zake zilimwagiwa na damu. you don't see him anywhere. Haumuoni mahali pengine popote. I was forced. Nililazimishwa. I was forced. Nililazimishwa. I am not walking away from Jesus with nothing. Mimi siendi kutoka kwa Yesu nikiwa kitu bure. Kataa. Christ has redeemed us from the curse of the law, Kristo ametoka having become a curse for us. For it is written, "Curses the one who hangs on the tree." Milaniwa ambaye So amesulubishwa. that, Ili ya kwamba, ili ya kwamba, somebody said Jesus tuseme Yesu died on the cross. alikufa msalabani. So that, Ili ya kwamba, say it again. sema tena Jesus. So that, So that, ili ya kwamba Jesus died on the cross. Yesu alikufa So msalabani. that, Ili ya kwamba the blessing of Baraka ya Abraham Ibrahimu might come on the Gentiles ije juu ya through walimani Jesus Christ, kupitia Kristo that we Yesu. may receive the promise of the Holy Spirit Ile by faith. Roho Mtakatifu kwa imani. Jesus did not die for things you think he died for. Yesu hakufa kwa vile vitu nafikiria. He died, number one, to redeem you, Kwanza to kukuokoa, buy you back.
to bring you back. Number 2, to bless you, to give you the blessing of Abraham. And the Bible said Abraham was a blessed man. He was rich. He had silver. He had gold. He had cattle. I declare that blessing on everybody today in the name of Jesus. And number 3, that we might receive the Holy Spirit. 3 things why Jesus hung on the cross: to redeem you, to bless you, and to use you. 3 things. To redeem you, to bless you, and to anoint you. You ladies, let me finish with this. The story of Africa can go on. Sit down, please. You ladies, Africans are always forced into something good. And once they go there, they walk away empty. They walk away empty. Hagar. Everybody has attacked Hagar as a homewrecker. Read the Bible closely. Hagar destroyed nobody's marriage. She was given in as a slave to Sarah. Sarai forced her to sleep with her husband. He made a covenant with her. He said, the child you give birth will be mine. So surrogate. Sarah was threatened because she never wanted Eliezer to be the heir to Abraham. Everything God spoke to her husband, she did not hear. She didn't hear. So she turned to this African girl, said, go in and sleep with my husband. She did what no women can do. I don't think you women here will allow a maid to go to sleep with your husband. Jessica wouldn't. She conceived. She gave birth a child. And her deal was broken. Sarah never fulfilled her promise. She never took in Ishmael as her son. She said to God, she said to her husband, send the maid with her son. I know many of African promises have been broken. But Hagar, listen to this, and this is going to bless your heart. Abraham didn't want to do because he knew the repercussion of breaking covenant and promises. He knew one day Israel will pay. Abraham knew. So he went and told God. And God said, do what your wife tells you to. Because when she told you to sleep with the maid, you never consulted me. Why are you coming now?
Do whatever she tells you to do. Fanya vile Sara anakuambia sahihi. The Bible tells us Maandiko yanatuambia he told her to go. Kamungelesha Mungu. And Abraham took a jar of water Abrahamu akachukua maji and a piece of bread. na akachukua mkate. With all the cows he had. Na ng'ombe wote alikuwa nao. With all the goats he had. Na mbuzi wote. With all the silver he had. Na fedha with zote. all the wealth he had. Na dhahabu na mali yote. He sent this African woman akatuma huyu with dada wake her little kid na mtoto wake in the desert. Kule jangwani nyikani. And Hagar Hagai had no covenant with the God of Abraham. Hakuwa na agano na Mungu wa Ibrahimu. She was Egyptian girl. Alikuwa amekataliwa. She never understood. Hakuelewa. She cried to God anyway. Akalilia Mungu. She said, God, if you are there, akasema Mungu kama uko, this kid is dying. Huyu mtoto si atakufa. Don't help me, help the kid. Usinisaidie, usisaidie mtoto. And the Bible said God had Ishmael. Maandiko yanasema Mungu akamsikia Ishmaeli. And water was created. Na maji ikatendezwa. Child of God, the same story happens to Ethiopian eunuch. You Africans hear me. Kwa kiongozi yule wa Ethiopia, that when we pray, tukiomba, when we cry to God, tukimlilia Mungu, he brings water in the desert. Analeta maji jangwani. Where there's no water, mahali hakuna maji, God will bring you water. Mungu atakuletea and maji. Water is a spirit. Na maji ni roho. A type of spirit. Roho. I'm going quickly as much as I can. Please stay with me. Stay with me. Kanami usiondoke. I'm about to finish. Stay with me. Kaka, tulia. This African woman, huyu Mafrika dada, she did not know hakujua that God makes all things work together for good. Wafanya mambo yote yawe sawa kwa uzuri. Even if she was forced, kana kwamba alishurutishwa, she managed to enter into the lineage of Abraham. Akaingia katika kizazi cha Ibrahimu. She moved Africa from zero to point something. Akatoka Afrika kutoka sufuri ikawa kitu fulani. Because without her, there was no Joseph in Egypt. You're not hearing what I'm telling you. No matter what you have done in the past, the Lord is capable of turning it around for your good. Stop blaming yourself. Stop condemning yourself. Stop condemning others. Let God use what you have to create what you don't have. Years passed. Ishmael now is a great country. They buy Joseph. And they sell him to the maternal uncles. The Ishmaelites. They remember the prayer Mama prayed. They said, this boy, who is our step brother, they want to kill him. Let's take him back to the maternal uncle. One of the problem Africans have not done. We've been everywhere. We've gone everywhere. But we have not brought back that will change Africa. The sons of the grandchildren of Hagar, who left with one water, one bottle of water and a piece of bread. Now they are rich enough, and they are buying from the house of Sarah that which will change Africa. Everything you've gone through, it must be for a good reason. You have not suffered for nothing. You have not waited for nothing. You have not fasted for nothing. Stop blaming people. God is about to bless you. And you are about to buy that which will change your life. Ishmael buys Joseph, and they take him to Egypt. And a matter of time, Joseph is prime minister.
And is blessing the whole human race. Na anabariki wanadamu kote. The suffering Africa has been through, mateso Afrika imepitia, must produce in a renaissance. Lazima ilete ushawishi wa kitu kinaonekana. A renaissance. Kitu kinaonekana. We must have an African renaissance. Lazima tuwe na mabaki ya Kiafrika. A rebirth. Kuzaliwa tena. Of the great Africa. Wa Afrika kuu. And this is the time. Na hii ndio wakati. You see, the Ishmaelites never blamed wana wa Ishmaeli, the sons of Jacob. Hawakukosoa wana wa Yakobo. They never blamed. Hawakuwakosoa. They didn't go back and say, hey, hawakurudi wakasema we are buying you tunakununua because your grandmother kwa sababu manyanya yako mistreated our mother. Alitesa mama yetu. Every time you go back to history, kila wakati ukirudi kwa historia, you don't hurt those who hurt you. Haumizi wale walikuumiza. You hurt yourself. Unajiumiza mwenyewe. There must be a new rebirth. Lazima pawe na kuzaliwa tena. And this new rebirth, na hii kuzaliwa tena, is going to have the following things. Itakuwa na mambo kadhaa ndakwambia. Number one, la kwanza, we are the head. Sisi ni kichwa. And on the tail. Na sisi sio mkia. We need a new thinking. Tunahitaji kufikiria sawa. We need a new mindset. Tunahitaji akili safi. We don't need unity, we need oneness. Hatuhitaji umoja, tunahitaji umoja wa ndani. We don't need to borrow. Hatuhitaji tukope. We need to lend. Tunahitaji tupeane. We don't need religion. Hatuhitaji dini. We need a relationship with God. Tunahitaji uhusiano na Kristo. We don't need to blame anybody. Hatuhitaji tuonee watu makosa. Because no matter how we came in, maana vile tuliingia, we came in. Tuliingia tu. You didn't hear I just. Au kusikia vile ulizaliwa wewe. No matter how Hagar came in, hata vile Hagar aliingia, she's now in. Si yako ndani. Hello. Hello. You didn't hear I just said. Umesikia kile nimesema? It doesn't matter how I came in. Haijalishi niliingia na I am now in. Niko ndani, ndani kabisa. Some people were born by C-section. Wengine walizaliwa others they pushed you out. Wengine wakakusukuma ukatoka. It doesn't matter, you are here now. Haijalishi si umefika. Make the best of your time. Fanya ubora wa maisha yako. We are here now. Tuko hapa, tuko ndani. We are here now. Tumefika, tuko ndani. We are here now. Tuko hapa sasa. The future generations, vizazi vya macho usoni, is going to look at you itakutazama wewe and wonder what kind of a human being were you. Na itauliza wewe ulikuwa mwanadamu samburi gani? I was forced. Nilisurutishwa. So what? Kwa nini? Kwa hivyo Hagar was. Hagai pia alilazimishwa. But she brought in seed. Lakini akaleta mbegu. One of the things that when I go to heaven and I see that African man who carried the cross. Kitu kimoja nikifika Afrika lazima nimuone yule ambaye alibeba msalaba. There are three people I want to see quickly as soon as I arrived in Kuna heaven. watu watatu nikifika mlangoni nauliza kwanza niambiwe wako wapi. And Jesus is not one of them. Na Yesu sio mmoja wao. Jesus did everything. Yesu si alifanya kila kitu. Number one is going to be Isaac. Mmoja atakuwa Isaka. How can you be a son unaweza kuwa mwana namna of gani the Abraham? ya Ibrahimu? And God said, you are my sacrifice. Na Mungu akasema wewe ni dhabihu yangu. And they take you to the hill to offer you. Wanakupeleka mlimani kukutoa sadaka. And a knife is on your neck. Na kisu and your father is determined. Na baba yako anaenda kukuua na and God said, don't kill him. Na Mungu akasema usimuue. Look behind you, there is a lamb. Angalia kuna mwana kondoo. And you survived death. Alafu ukapita kifo. Like some of us. Kama wengine wetu. We have survived HIV. Tumepita. You survived accidents. Tumeondoka ajali. You've survived COVID. Tukae kwamba you've survived everything. Na kila kitu hakikukuua. And Jehovah comes in your house. Jehovah kaja nyumbani kwako.
And he sits under the tree. Na anaketi chini ya mti. Where you are gonna swing. Mahali wewe utakuwa uchecheza. He eats on your plate. Anakula kwa sahani yako. Which you eat on. Mahali unakulia. He drinks from your cup. Anakunywa kikombe chako. God himself. Mungu mwenyewe Uses your utensils. Anatumia vyombo vyako. He walks in your compound. Katika njia yako na mji wako. And you die blind. Na unakufa kipofu. And you die poor. Na unakufa maskini. That you even command your children to fight among themselves. Unaamuru watoto wako wapigane for a blessing. Kwa baraka. And the only thing you have. The Bible says your father left you everything. Biblia inasema baba akakuachia kila kitu. All the gold, all the silver. All he left for Isaac. Akamwachia Isaka. And you want your children to work for the blessing? Na unataka watoto wako wafanye kazi wapate baraka? You want your children to work for your blessing? Wateseke wapate baraka? Go get me game. Nenda ukaniletee chakula cha msituni. That I may bless you. Ili ya kwamba mimi nikubariki nikinywa supu. The direct seed of Abraham. Kwamba Ibrahim na ugake. I want to talk to Isaac. Taka niongeleshe Isaka nikifika. God gave him 2 sons. Mungu akampa wana wawili. 2 sons. Wawili. Esau and Jacob. Na Yakobo. And he turned one into a hunter. Akageuza mmoja akawa mtu wa kutafuta wanyama kule porini. And another one who is a posho maker. Na mwingine wa kusiaga mahindi. A pottage maker. Mtu ambaye anatengeneza. How do you turn your children? Ugeuze watoto wako namna gani? The prophecy has said there are 2 nations. Sema kuna mataifa mbili. And you say, you boy. Na ukasema kijana. Come here. Kuja. For you. Kwako. You a hunter. Wewe enda ukatafuta nyama porini. Go hunt for meat. Enda ukalete nyama. Sungura huko. You. Wewe. You a chef. Wewe ni mpikaji wa chapati. Get sweet potato. Enda ukatafuta beans. Na upike. And smash it. Na ufinye. And that is your profession. Hiyo ndio kazi yako milele. How? Namna gani? Bishops, how? Askofu niambie namna gani? Preachers, how? Wapiri niambie can we be given such a great salvation? Kama hii. Such a word of God. Such a power. Nguvu kama hii. And we turn our believers into the most poor people in Kenya. Tunageuza washirika wa kanisa yetu wakawa maskini wote Kenya. The best they can become is ushers. Kile tu anaweza kuwa ni mabawabu. How? Namna gani niambie? I want to talk to Isaac. Nataka nimwongeleshe Isaka nikifika. Freely you gave, you received. Freely you give. Kapokea kwa bure, peana kwa bure. I want to talk to Isaac. Sema nimwongeleshe huyu Isaka. I want to talk to Isaac. Taka tuambiane na Isaka. And I know why. Na najua kwa nini. Because Isaac became broke. Kwa sababu Isaka hakuwa na kakitu. He ran away from his country. Akapotea kutoka taifa yake. All the wealth Abraham had, utajiri wote Ibrahim alikuwa nao, Abraham lost. Ibrahim akapoteza. Tell the person next to you. Ambia mwenzako. Me, I'm not losing anything. God is giving me. Kitu changu kinapotea. People of Kenya, hear me. Watu wa Kenya nisikie. God or church, hear me. Kanisa nisikie. God has given you an opportunity. Mungu amekupa nafasi. He has given you a leader. Amekupa kiongozi. I was with him this morning having breakfast with his wife, with his daughter, with his place. I say Kenya is blessed among nations. Mataifa imebarikiwa katika mataifa. And as we were there, the ambassador of Israel also came. I'm telling you, how can they now lose a country like this? Sasa watumia taifa kama hii namna gani?
Because when godly people are in power, wakati watu waguzi wako katika people rejoice. basi watu wanafurahi. That's why today Ndio maana leo we are praying for you anointing. tunakuombea upako mpya. All of us are going to anoint you with oil. Kila mmoja wetu tutamwagiwa mafuta. Either you change by faith, badilika kwa imani, or you will change by anointing. utabadilika kwa lazima na upakwa. Next year when we come in this conference, actually not next year, because John 17 says, Father, the hour has come. I am praying tonight, before I finish, there is a 60-minute miracle for somebody in this place. How, bishops, how can we lose? I said, how can we lose? You see, in Uganda, we didn't have rights of worship. The only constitution was recognizing 4 religions. Only 4 religions. They had access to TV. They had access to functions. So for us, they were calling us mushrooms. Papyrus churches. So we prayed. We prayed. We prayed. And lo and behold, God gave us a president and a first lady who is crazy for Jesus. When they gave us the freedom of worship, we preached everywhere. We built churches everywhere. We took advantage of something. You see, we Africans, we preachers, we Christians, we never take advantage of it. Because we want to please somebody. We are not here to please anybody. We are here to please him. This is the hour for the church in Kenya. I want to talk to Isaac. How do you turn nations into little people? That one wants to kill the other. Jacob ended up running to Laban, who is a witch doctor. I want to talk to Isaac. I want to talk to Isaac. The second person I told you is that black man who carried the cross. I want to talk to him. He seems to be, he was Kenyan. So I'll go with my interpreters, so that they can speak to him in Swahili. And I say, Mister, what happened to you? How comes you come so close and you miss it? And those who were not there, they take it. Abraham was in Africa. Joseph was in Africa. Jesus was in Africa. Huh? Jeremiah died in Africa. In North Sudan, Jeremiah died there. Queen Sheba went to Solomon. How close do you want to be? Kenya. The whole of this week, the first lady is here. She prays with you. She cried with you. I was with her in Orlando. They said she's in the room praying. We were meeting a man of God. She was in the room praying before we meet him for hours. How close do you want to get? How close do you want to get? I want to talk to that African man. Listen. This is so funny. First lady, this makes me cry.
The people who beat Jesus watu waliompiga Yesu took the clothes walichukua nguo and zake took the shoes. na wakachukua viatu. The African, Mwafrika I am not leaving Jesus empty-handed. sitoki kwa Yesu mkono bure. The third one, Ya tatu, when I go to heaven, nikifika the mbinguni, one I'm going to ask, ambaye the nitauliza, one I want to meet ambaye quickly, nataka nikutane kwa haraka, quickly, haraka upesi, I'll tell you when I come back. nitakwambia nikirudi. The third one I want to ask, Watatu nataka I want to nikuulize, meet, is that Ethiopian eunuch, ni huyo jamaa kiongozi wa Ethiopia, that African person. huyo jamaa Mwafrika, huyo Mwethiopia, huyo kiongozi huyo. He had the book of Isaiah. Akida huyo alikuwa na kitabu cha Isaya, He's reading what he doesn't understand. anasoma kile haelewi, And God na Mungu picks a man akachukua with jamaa no jet or fuel or plane, asiye na mafuta ya ndege ama tiara, flies him supernatural. akamleta kwa kiroho And he said, John the chariot. na akamwambia katika farasi, Chariots move on horsepower. farasi zaenda kwa mbio ya But farasi. Philip was walking Filipo alikuwa on anatembea the same speed as kwa horses. mbio ya farasi. A human man Mwanadamu full of the Holy Spirit akajawa na roho, was moving alikuwa anakimbia at the speed of horses. mbio ya farasi. And he said, do you understand what you are reading? Akasema, unauliza, unajua kile unamaanisha? Lift your hand and said, I need divine speed. Kwa mkono wako sema, nataka mbio za One kiungu. of the problem here in Africa, Shida moja ya Afrika, we are too slow. sisi ni wanyonge, wazembe. I sat today from 11:30 Niliketi leo kutoka saa 5 in a asubuhi company which I brought them money kwa kampuni, nimewaletea pesa until we left at 5. mpaka tulipotoka saa 11 And they jioni, were not even done. na hata hakuwa amemaliza mambo yao. Eliezer prayed for divine speed. Sasa kaombea kwamba apate mbio za There's kiungu. too slowness in Africa. Kuna kwenda polepole sana Afrika. Everything is slow. Kila kitu ni mwendo wa kaskasti, aste aste. When you go to ask for a cup of coffee Ukienda kuuliza in an African restaurant, katika hoteli ya Kiafrika, even when they are abroad, hata wakati wako kule nje, the cows will go and come back. ng'ombe wataenda wakule na warudi, na bado hujapata. I want coffee. Nataka unipe kahawa. It is coming. Inakuja kahawa, inakuja baadaye. I want to ask that man, Nataka niulize huyo jamaa, how do you go back in your chariot when people are flying? wewe unaenda kwa farasi watu wakipaa, wewe People have started flying. watu wameanza kupaa, How do you go back in your chariot? unapanda farasi na magari yake. Grab yourself with Philip. Shika na Filipo. How are you going to go back Utaenda namna to gani what you have been before this conference? kwa kile umekuwa kabla ya washa hii? You're going to go back. Si utarudi? Yeah, I say you're going to go back. Utarudi After hearing prophetess Francine baada ya kumsikia nabii Francine and Mama Jacob, na nabii Cindy Jacob. you are going to go back to where you used to be. Utarudi kwa hiyo mambo ya kipumbavu. Hapana. You are going to go back where you used to be. Utarudi mahali wewe ulikuwa. Sinajua. Somebody said, I am not going back. Waseme hapana, la. Haiwezekani mimi nirudi. Never. Hakuna. I want to talk to this man. Hawa jamaa watatu nitaongelesha hawa. People are flying. Tero wengine And wanafanya. now you're in chariots. Na uko kwa farasi. Africa needs a renaissance. Basi ikawa ni mbaki.
Africa needs the renaissance. Afrika inahitaji baki. And this is the day the Lord has made. We shall be glad and rejoice. Hii ndio siku Bwana ametengeneza, lazima basi tuweze kueleweka. Let me prophesy. Wacha nitabiri. Those who want to destabilize this country, God is going to destabilize themselves so much. Wale wanataka kuharibu hii taifa watabomoka tukiwaona. Because there is a divine order of God. Maana kuna shurutisho ya kiungu ya Mungu. I don't know whether you are watching. I don't know whether you are seeing. Something is happening in the East Africa. Because everything God does begins in the East. The sun rises from the East. The wise men came from the East. Abraham was from the East. Job was the greatest man of the East. Jesus is coming back on the eastern side. Everything is beginning in East Africa. That is going to change Africa. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Something is happening. And please don't tell us we are politicians. We are not. Don't think we are politicking. Politics landed last year. Politics ended last year. If you return after 4 years, now is a period of building Kenya. This is a period of building East Africa. Oh, I command the demon of confusion. Get out. So I decree and declare. I declare prosperity. I declare wisdom. I declare knowledge. I declare speed. I declare divine order. I declare power. In Jesus' mighty name. I'm telling you, your enemies will eat the dust. Something is happening. I said something is happening. Good is coming to your house. Prosperity is coming to your house. Miracles are coming to your house. The wisdom of God is coming to your house. Get ready for what God is about to do. Somebody say, I am part of it. I am it. I am inside of it. God is using me to open a chapter that has never been opened before. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Whatever you do, whatever you do from this hour, it has picked up divine speed. You are unstoppable. I say you are unstoppable. I say you are unstoppable. I say you are undeniable. Oh, somebody shout hallelujah. Yeah. Raise your hand to the Lord. Say, Heavenly Father, I am available to you. Let your will be done. Let your kingdom come as it is in heaven. Let it be done on earth. Now listen to me. The power of God is moving already. I need those bottles of oil and containers, all of them.
Listen to this. Skiza. Every said, Kiza. Our Father, Baba yetu, which art in heaven, uliye binguni, hallowed be thy name. jina lako, Thy kingdom come. falme wako uje, Thy will be done utakalo lifanyike here on earth hapa duniani as is done in heaven. kama vile yafanyika binguni. Now stop there. Sasa Say it again. Thy will be done sema mapenzi yako yatendeke here on earth hapa duniani as it is in heaven. kama vile ilivyo binguni. Say it again. Thy will be done here on earth as it is done in Say it heaven. again. Thy will be done here on earth as it is done in heaven. Child of God. Mtoto wa Mungu, In heaven mbinguni is building mansions for you. najenga basi kwako. I prophesy Na tabiri from today toka leo the body of Christ mwili wa Kristo is receiving the anointing of building. pakwa wa kujenga. Whoever wants it, take it in Jesus' mighty Yote name. anaitaka chukua. The anointing to build Pakwa wa kujenga is falling on you now. kuangukia sasa. You're going to see houses. Taona You're going to manyumba, see businesses. taona You're biashara, going to see industries. taona manyumba, You're going to see churches. taona makanisa, You're going to see schools. taona You're going to see hospitals. taona I hospitali. decree and declare Kaza kwa kusema in Jesus' mighty kwa name, jina la Yesu, God's will penzi ya is going to Bwana be done. tatendeka. Jesus said to a leper man, Yesu akamwambia I yule will be made whole. pona. Everybody who came here, Kila mmoja aliyekuja hapa broke, kiwa una pesa, suffering, nateseka, disease, mapepo na wagonjwa, trouble, nateseka, mashende rebo kushita, be made whole. pona, Be made whole. fanyika kuwa mzima, Be made whole. kuwa mzima. Lift your hands to the Lord. Inua mikono yako kwa Mungu aishie. Come on, talk to the Lord right now. The Spirit is moving. The Spirit is moving. Roho anatembea, anatembea. For thy is the kingdom and the glory forever. Amen. For thine is the kingdom, and the power and the glory forever. Amen. Oh, when I stand, some wonder, consider all the works thy hand has made. I see the star, I hear the roaring thunder, thy power throughout